Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariakan, mga bubayakan mga Muslim na miyakalala aging kaya kinibida iyo, kinibida tanong sa iko mga pagaritan mo, di makadadarpa sa aging kaya darpa tanong pantag sa aging kontuwa di kapaganada sa iko agamatan o agama Islam. Sabab sa makadadarpa sa iko lagi da iya majlisul ilm na ini suratu malaikat ayam na kepedeka sagyang kutua pakasirungan wala sagyang kutua arasian sa alungan na mauri na buanan di miyakalala kibibida aya dito tabadaan antay madaklami surat ru'u apakasirung sagyang kutua arasu Allah sa alungan na mauri. Ikadua na sagyang kutua kapenderpa na umat tigri ada mapasad na suwala na perilaan yang siran na sibiyan yang pandagyang kutua mga galabukiran na marata sa galabok ang mga pipiyah na miyakalalaan na emana niyan na di kapakatega ka o ayam anana na di pa kau masih ko lagi dai majlisul ilm. So sabab ro na aya maudutano sagyang ka iya atunay ni ba na tiatimutano nagyang ka iya tigo bahasa Arab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Mana niyan naging kutua kalbihan o tauhid. Ay mana niyan nakapakai isa-isa as ikwala. Naging kutua kesabapan sang kuta kapekeda aging kuta mga dosa. Gina ni maudutan sa gika iya oras tanong mababa. Paganayon naswala na pituro yang si isa Quran. Igena alladina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ay managing kutu akatiru Allah na susiran utu atig wala amya maratiya sa iku Allah adairan semburi suparatairan sa zulm kapanakuto nasiran utu ating wala sumanga tawa bugi iniran sukar na kamukarnan yan sa kay dunia nagusiran pen sumanga tao at itu amatuturo. So ayaw mana ito napisik si anwallah gingga iya mga tawa pianang gilaan iran o baka semburi so iman iran akidairan paratairan sa pimburang kapanakuto na sabapro na siran at tigwala ikir ku kalilintad sa gingka iya dunia gusa alungan na mauri nagusiran penititu-titu amatotoro sa iku agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agina ilaitan wa ginawatan ino mga daya ginawa ko kaya pananggilaan ka udi inabaan na misisembur kapan ako to sa giyong ka iya parateya ko na upama kaadnap kilay niya ayam ana nami sesemburun na awaan niya nun
kaan sekanian belui atubuh halus atitu-titu amat terus iku agama Allah Subhanahu wa taala. Kakagi ka iya kapan aku tu na wana no dimeda si iku mga ginawa na miyas sayang sudi kapagamal mga simba mga galbo ka mga pipya kadi terimaan wallah agyang kutwa tao ipagpanakutunian su Allah Subhanahu wa taala. Dini yang pakai isa-isaan su Allah, dini yang kumpabelian uba su Allah Subhanahu wa taala na isa-isa sekan yang buya mananian nasimba ani. Na bisa bapro na diketarim agyang kota amal gina ni pagana yang mal asyarat upaketarima mo amal na suka seksin ka sa did na kadenan aya ditabi na suwala ada abanian sakutua. Ikadua na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miatir iyan mantag saging kana nakalbihan o kapakai isa-isa asiku Allah natigyan na man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rawahu Shaykhan yakni Bukhari wa Muslim. Ama naging kutwa kata Rasulullah natigina sa tao asyuksi anian declare nian amata-mataan adeden akadenan daden atuhan aya ditabia na subus wallah aisa ada abanian sakutua gupi saksiannya nama ta'ana su Muhammad na urip penuh Allah nagu suguian nagu pisaksiannya nama ta'an asu Isa alaihi salam na urip penuh Allah nagu suguian nagu pisaksiannya amat-amat anasu surga nama aden benar bisaksiannya nama ta'ana sunaraka nama aden benar na antun na ipiakaurian ng Rasulullah pekalusud sekalian Allah seikus surga ini sumpatian ng penapi ada pedamiang kelebukian naginan mga urip Allah kapia mabalui su kapakai isa-isa tanuk wala ada saning-saningian oi daabaun mata tagua kapan aku tu sa aya makna nagina ni turun aantu na iniba na tubuh halus akapakai isa-isa si iku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kailangan na maparatiyan ka asu Muhammad na aya kapaka pupantaginan na gusto Allah. Na sekanian na uripanian. Sekanian na Muhammad na siyuguyin. Ini siyuguyin su kabayaan niya na ato na iniba na si iku kapagagama. Nagu piarate yan yang pernah suwaki su Isa alaihi salam na sekanian na uripan Allah kenapa niyan lagi da Tuhan sekanian na Isa na sugu Allah rasulian oi naginan mga muslim ianto na iniba na kailangan tekna
sagiang ka iya mga ginawa tanong mga puso tanong sa titu-titu akapakat tekna yanon sa diyo na yung ananian na maagir. Naginan, ikadua dalil sa anto na iniba, naging kaya kapakay sa isa as ikwala, nakisulod si iko surga. Kisul si iko, ayaw ananian na surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adna miya panutulo nabi si iko mga sahaban yan. Dito so betul sa hadisul bitaqa. Hadis ayaw ananian na bitaqa. Si saalong na mauli na adna sa katawa mama may ito amiyang galubukyan na mapiyad nga amiyang kalala naging kutuay mananian na marata na ayas siwa iyan sang kutuwa mahsyar na piyamagawatawatiyan at inanda bu'i petimbang sa naamalak na mapiya. Oy, ayaw maana nakaalakan sa giyong kutuwa amay ko sa kanya ni Maraot ayap timbangan sa umalian sa babaro naswalla na piyakip luluko yang ko sa katawa malaikatian at tingin na bagawan kau naging kaya ID ayay sa suratun na su kalimatu tauhid su la ilaha illallah na tero ang kaon na amay kumaw masukap timbangan sa ikwamalian nagi iibat to ganyan sangot to amala do timbangan ng Allah agyang kaya ID mandidi miyaw mau malaikat na tigin na kataya kisu imbagayir ka apitir u Allah aamay kung kasakay mo timbangan somal ka lagi imbutad ka sa giyang kutuwa timbangan ana ini laya giyang kutuwa mama na pilan nari ID may taka kaya ID may to dapat maadin siya kapag ID na adin na kapag ID sigo miyaw na katawan na ng agamatan agama Islam na pakaganda ikay ko sa kanya ni matawag at timbangan sa amalian ani timbangan na mapya mga rarata amin ni dapulog na ini batadi nagyang kutuwa IDC ko amalan do timbangan nakagi ako timbangan siran na miya payugan tungang kutuwa mi pula palawa mga amala marata sa aya miya kataban ama panadatan to na su kalimat la ilaha illallah kagi itu su la ilaha illallah oy gina ni kalimat tauhid oy adika pekasod kuisal na mengudanganan terua danga kumpabli oy agiang kana na la ilaha illallah na mandidi miya kaapasyat itu pantag saging kutua kalimat tauhid ayaman yan na ayat yakuan yan roon at taman sa miyaw mo kapatay na dan yan panakutun sa Allah dan yan panakutun sa Allah oy piyan ang gila niyan ito nah gitu isabab anto na ini ba na kailangan na makabeger sa giyang kaya ginawa tano puso tano agiyang kaya la ilaha illallah agiyang ka na nakapakay sa isa sa ikwala. Ikatlo ami aluya kalbihan naging kaya kalimat tauhid naging kaya hadis at tingin na fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah ayam mana itu nama ta'anas wallah na hiyaram yang kunaraka aapui
sutaw bisik siyan yan diniklir yang ko ginawa niyan sula ilaha illallah adadna sakutu Allah sa ayak kahanda iyan na sabab sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan panikilitan sa ginawatan ino mga daya giga aya dia kundi katero aku la ilaha illallah anto na ini bapantagay ako salakaw sa iku Allah na alinang kau bapantag sa iku salakaw ku Allah kaaya bangkiringan kau nagyung kutwa pantag si iku Allah oy nana aya mana nami abaloy adika den terima anu apoy neraka aya mana nami haram nami papasun diung kepakaian dika terima anu aya mana nian apoy neraka engkay no nasabab sa giyong kuto akyang bakan ula ilaha illallah ko pusuka ayas sabab yan na pantag si ku Allah subhanahu wa ta'ala ginanit pagidamtan sa giyong kaya mga ginawatan anto na giyong kaya kaya pakang bakan ula ilaha illallah sa giyong kaya mga pusutan pantagariya si ku Allah anta kapantag ko linog kamadakla igira mililum na miya kadakala mo ko la ilaha illallah oy na ginan ipad akalbihan kapya aging kaya kapakai si isat si iku Allah pemerintah no si iku Allah ataman din ko kapupuso ajal tanu na dita no din mipanakutos wallah kaantanu makwa aging kaya permiho o Allahu subhanahu wa ta'ala sa giyong kutwa tao aanto na iniba na dan yan din panakuton sa Allahu subhanahu wa ta'ala ikapat na hadis ay apian ito ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatigyan na qala Musa alaihi salam ya Rabbi allimni shay'an adkuruka wa ad'uka bihi qala qul ya Musa la ilaha illallah qala kullu ibadika yaquluna hadha qala ya Musa law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Miyakapong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matutulan api tiru Nabi api tiru Musa alaihi salam ahay kadna naken napangandu nakarakan susay adi karaka diindikar ipagaluyanuy na gusto say ay pituwaga karaka na aya pitiru Allah na tiruan ka Musa so la ilaha illallah na pitiru Musa aging ka na la ilaha illallah na di na di itiruun ulang wana uri panakaya Allah di na nandi itiruun napitiru Allah ahay Musa upama atigyan ka so pito lapis sa langit na gusto mapapadalam mo na diyo kurong padatig wala na gusto mapapadalam si iko pito lapis sa lupa giigdalit sa mata na supit lupa na pito lapis mapapadalam si iko pito lapis sa lupa na ibtad si iko amalado timbangan kusabala kutimbangan wala sa alungan na mauri naso sabalaon naso mga amalyan na ibarat to mga rarata na ayak keswaian na ayak kepayugantong agyeng kutwa mga rarata amal sa aya pembeloy amyaka panapanad at tiaba niya nuto na sula ilaha illallah
Ina mananan kaya mana dia napia ginambui upamana tinimbang ang kanana amal tan wala ilaha illallah amai kang belui aantuna imiba nana masuti tubuh halus aging kutwa la ilaha illallah. Nah maurip Allah napakada kalantan wa kaya aging kanana ditanurun di kateru asa pantag si ikwallah oy kagupunanan makadakal na miya master tanong so ditanurun di kateru la ilaha illallah kepakaya mada huigira na dita kebalas aya dita biuk masuk kilo adini yang kegaga oy mi ada agi yang goto la ilaha illallah kami belu ya la ilaha illallah la ilaha illallah oy lagi untuk mani kapiaw kapaganad ayaw mana nakapraktisan na praktisan tanwana ni makurektan la ilaha illallah asudi tanurun di katerua na melagid sungari dila aku supuso tanu antap si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikalima apa saging ka iya kalbihan o kalimatut tauhid naging ka iya hadis si Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Biya kapung ki Anas radhiyallahu anhu mian naga kena tigeng Rasul sallallahu alaihi wasallam adinian diiteruun api teru Allah ay mana hadis qudsi piteru Allah ahai bawata anu Adam na opa mabuat tigiyang ka miaka taling umakarakan ayamini pepakaraning karakan na sukadusaan miada kedakal kalagi ubute bayanak si kulupa akadusaan Orianian namini tuna akong kasada akong kapanalkoton sa isab usay nabaluy na kanatigin reka asok kada kalubut bayanak nagiutud ni kada kal arila akan reka kauto ay mana niyan na isab miadu Rasulullah na api ay kada kaludusya nga kabaniyam niya lagi sukada kalubayan ako diin na patud si kuliawa walupa nakagidang kapanakutun suwallah nang buluin ka wallah asudin sukada kalubuta patad si kuliawa walupa nagitun ni kadakal arila iyan si irka ay naman ito nagitu isa bapa panang gila tanong aging ka iya ubat tanong isa kutus ikwallah sa upamaka karibatan tanong na tubat ang tanong si ikwallah sa miya kaganggaan oy sa ini guna ka tanong to pagi ito ipamana pad akapakataubat at tanong o Allahu subhanahu wa ta'ala ikan mahadis naging ka iya hadis si Muad bin Jabal isa niya sahaba amala an Muad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Muad atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah
alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattaqilu. Akhrajahu fi sahihain, yani Bukhari wa Muslim. Ma begra hadis. Syaki ini ya Mu'adz bin Jabal miasatun suwalla na pitiruyan. Miadna kuatigina kukuda kami ku Rasulullah sa himar, si aku sa talikudan. Napitiru raknu Nabi, ahai Mu'adz, katawan karya tigini hak wallah sa iko mga uripan yan. Naguino katawan ka so hak ko mga uripan akan mga hakiran sa iko wallah. Tigo mo ada swaki so wallahi matausan ako susiugo yan. Na ayapitiru Rasulullah, natigyan na aya hak wallah sa iko mga uripan yan na so kasimbairan natin wala sa diyo kuira ni panakotusa isa busay koto sa busay na aguya tingin na hak ko mga uripan sa ikwala na diyo kundun siksaan suisa asakanian nada ako niyang panakoton sa isa busay. Ay mana niyan na amay ka dingkay panakotos wallah sa isa busay na di ka niyang kesiksa ka ini bugay niya no tuwa kapasadan api anu tu Rasul sallallahu alaihi wasallam akabenar tu uripan kabenar tanu mga uripan wallah adita no siksaan wallah amay kadita no panakotos wallah sa isa bu oy na panamaran tanu mana niyan na dita no panakotos wallah. Nah, pitiru yakinnya Mu'adz kang sumpat hadis berarti gini kepakaya panutulna kan ipakapiak wa ginawa mga si ko mga tao. Na tingu Nabi dingakiran din panutula ka sumanasiran. Oy, sumanasiran. Nah, ginan sukapia kapakai sa isa si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ay amalan bu ageng ka iya hadis Ibnu Abbas sa ini amal as-sahaba natigin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس وأولئك فقال بعضهم فلعلهم صحبوا رسول الله وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقتون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Mana agin ka iyaman dua hadis na yakapun ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apian tudian si iku mga sahabanian atigin na piyaki ilay rakon atigin wallah kinilang rakon Allah so mga nasyon
na mila kena tigin na adna nabi ayabu padina sa karahata kenapa madakal mila kang manatigian isa nabi ayabu padina sa kataw aku udi na dua kataw mana gitu binyaratiyaw ada manatigin na mila kena nabi ada na ba niyang pada sa kataw bu mana na dah biar hati ya udah pedih pihak ilirak mana tigin wallah so may tama miyak kalala na miya anta pa kena giyong kutwa kapaka item yan ang kutwa kadakliran na gitu sumanga umatakan inanta pa kena tingin sa gitu sumanga umatakan na pitirurakan miya tirurakan na gina nakisukaw mo Musa na mela kang manatigin naging kutwa maitem sabab sang kutwa kadaklian na pitirura ka nagina nakis umat ka apediran so 70,000 apa kalau sudun wallah sa iko surga sadisiran din mapamagitung nagudisiran din pagkagdam sa siksa oy mandidi sa Rasulullah na mianik sa walay niyan. Pera besar no mga sahaba niyan. Tingnan na ubud na rigina so mga sahaba Rasulullah. So kumasapan na tingnan na ubud na rigina so mga tawa. Inimbuwata din si Islam. Ada iran panakoton sa Allah. Piangalu iran sumadaklasay. Na liniwan siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napitiru yang kiran ayak abuntalang kana na mga tao na layas tarkun disiran naki maki pengiup oy maki pemutar nagudi siram punukna disiran na mana na papanok ibarat na miuni suti kuku udi inabudigan at ikiran nakataya sukuswa marataanan wala yaktun naging kutwa ka pamulong niya mana niya na kutwa mayawa dahil dupirisa kenapa mengketutong sutaw na pumulong ilan ito na di rin ito penggulaudaan kasiran na siisiran din tetawakal si ikwallah ay mana niya na kenapa dikepakay so kapak ipamulong kapalalamad sa mga bulong kapak ipamutar sa ikukuran na uso hadis oy kenapa tu dikepakai kaya ini suku Nabi tadawaw pamulungkan uwi dagina ni miunangan na mga tao tonga na yung mabugod aging kuta kuaniran tindigiran kapakai sa isa irang kuala na uto giyang kutua ka sesalim butawan iranon uy aron sinan tetawakal na ikupi susuna kapan ako to na dasiranon kenapa lagi duwigira si mga miyanga una na diikuti ka upunad na miuniat tagetak natingin na baka taros gumura lang ka kauto miunia buniga natigiran na piligiruang edar pa ka kuluguda mo tamurala oy nasira na di kasih ibu ku Allah kaya mana niyan naroon sila sa salimbutawan so Allah na da mapunggulaula ya ditabian na upama ka suguan yan na gitu ayaw mananan na mga tawaro paaniran oy nana disiran kesiksa pagkagdam sa siksa disiran mapumagito ay mana na diri suci dah kaya dia migupo nga mapa magitung na kaya genang ka oy kaya genang ka kaya naman nagyang mutua pamakasong mga dato nami ko paguditan di ba ka dumara kalian sa giyang muto pa man nakapagaw di taon oy kakagi pengingisian nana giyanan Eropa na giyang kanana ayaman niyan na mga tao at tunganay amitat taralo wag yung kutwa sa rigirang wala nagusok kaya pa kayo sa isang kiran wala nagugiyong kutwa piya nagdilaan niran sulang wana pisusun aanto na iniba na makapan ako to
sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Manidi sukyan gaw ni ukasa sagyang kota tutulu Nabi na tuminindig sa tingin na panganin akong ka hay Rasulullah sa magpada ko sagyang ka na ng mga tawa di ko siksa na di mapumagitong pagkadiri siya sa surga. Natigo Rasulullah away pagkakiran tuminindig masui sa ama tingin na Rasulullah na panganiyang kakuwala mapadakusan natingin na kiyaw na ang kay ukasa giutu ya ki amya kapia-pia nagupo na mapi agyang kutua say na ayad na mapia na sakay maunaon ayad na miya kapia-pia na sakay maunaon oy kaba ame ko ayam ya suka naging ka sa sahaba amyori oy na sabapro na piya manutud tanunan kakagia anaki makabegbeg aging kaya kapakai siya tanong Allah ubuad na kagdam tanuro na pumangitong karona bapya mga ito akapanakuto na ditanu ditubat ang wala madaun taufik ang tanong niya saya mana niya ditanu dito manggulaula aging kutay mana niya nakapanakuto oy bapya mga ito akapanakuto na panginintano si wala di mismo sa ikway mana niyan na paratiyetano sa laydang kutwa ketirun wala sa giyang kutwa mga tao adayran dun pakisemburi so paratiyeran imaniran sa kapanakuto nasira ni mga tao aanto na iniba na matuturo sa titu sa iko lalang wala nagusiran po ni mga tao aanto na iniba na so mga pusuiran na rumuranak sabab sang kutwa katataguon o parat kaya ang manapanak oy nana sabab ron nana saya tanong utama na balasang kanu Allah sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.